niba wifuza kubona views nyinshi muri video zawe fata telefone yawe hanyuma ufungura aka kantu uzanshimira nyuma. Urinje hano kuri YouTube channel yawe hanyuma uze hano handitse ngo playlist. Nimba uzi kutakoze playlist ahangaha na video wowe uri bugenze uri buhasange, ariko ngiye bitewe nuko nabikoze video zirahari. Playlist bisobanuye iki? Ni ugufata video mbese zisobanura ibintu bijya kumera kimwe. Urugero nimba mbese warakoze video werekana uburyo umuntu ashobora kuba yakoresha VPN, mbese ubwo mbese video zose wakoze werekana uburyo umuntu ashobora kuba yabona internet y'ubuntu zijya ahantu hamwe, ku buryo umuntu iyo arebye video imwe y'uburyo ashobora kuba yakoresha internet y'ubuntu nindi ibiri munsi y'iyo video, ku buryo iyo ashaka iyo video aba yiretse akareba indi yo munsi. Nimba ufite n'iyindi nayo ikabiri munsi ku buryo areba iyo against iyo ashaka. Nicyo playlist bisobanuye, no gufata video z'ubwo bwoko bumwe ukazishyira ahantu hamwe. Nimba ari comedy ukazishyira mu kazu kamwe, nimba ari episode ya mbere ku ya kabiri ku ya gatatu ukazishyira hamwe zigenze zitondekanye. Icyo gihe byongera views bitewe nuko umuntu hari gihe aza ari kureba mbese video runaka yayibona akabona itamushimishije akaba yareba indi yo munsi yayo nakabasha ko yaguse yayireba. Muri make ya rero nibyo ngibyo ngiye kuba nakwereka nkuko urimo kubona ngiye narabikoze. Gusa nyabuna mbere yuko dukomeza ndagusaba kurikinga iyi video, gusa reka manze nkanze kuri iyi ngiyi hanyuma uze urebe neza cyane uburyo biba bimeze, urebe uburyo playlist biba bimeze. Nkuko urimo kubona urabona ko title ivuga ngo uko wakorera amafaranga kuri internet. Bivuze iki? Bivuze yuko video zose nakoze zerekana uko wakorera amafaranga online zigenze zirahanga muri aka kazu. Ahanga zimwe zigiye ziri munsi zigiye zitondekanye, ku buryo urugero nimba umuntu aje ari gushaka video akagwa kuri iyi ngiyi iyi video ya mbere, naba ari kuyireba arabona na zino video ziri hano munsi, ku buryo nabishaka nabona itamushimishije ashobora kuba yagenze yarakanda kuri izi video zo hasi akabasha kwa yagenze nazo yazireba. Ibyo ngibyo bikongerera views, bikakongerera watching time, mbese kubera uko nguko abagenze areba muri izi video agenda arebamo izigenze zimushimishije, niko bari kugenze ari kukongerera amasaha. Ubu no buryo bwiza cyane, nuramuka ubukoze ndabizi yuko uzanshimira nyuma. Hanyuma ikintu cya mbere none kanze nkwereka none hanyuma urugero nk'ubu ngubu naza akangose agaplayinga video, hanyuma nkuko urimo kubibona urabona yuko title ivuga ngo uko wakorera amafaranga kuri internet. Bivuze iki? Bivuze ko video zose nakoze ngaragaza uko ushobora kuba wakora amafaranga kuri internet zirahanga. Nubu uri kureba iyi ngiyi ushobora no kuba wareba nizi zo hasi gutya, kubera nazo nicyo zisobanuye igice cya mbere n'icya kabiri. No ushobora kuba uri kwireberera yo hejuru ukabona niyo yo hasi ukabona uragenze urayikunze nawe ukagenze ukayikandaho. Icyo gihe bituma wongera mbese views uko uva kuri video ujya kuyindi ava kuri video ajya kuyindi, niko uri kugenze ugenda ugenze ubona watching time kandi na views zigenze ziyongera. Aka kantu niba ari akantu keza urabibona neza cyane. Aka kantu ndabizi neza ko aka kantu kazagufasha. We nimba uzi kutakoze iyi playlist izi video nawe uri gwense ntabwo uri buzibone, ntabwo uri buzibone. Ngiye kukwereka intambwe ku ntambwe uburyo ushobora kubagense wabikora neza cyane. Hanyuma urabona yuko ngaha ngango ibintu bakubeshye kuri telefone. Urabona yuko hano hari uburyo bwishi, nimba ari kureba uburyo abantu bamwumviriza ashobora kubona n'uburyo ashobora kuba yabikuramo uburyo yakweditinga. Urabona yuko mbese ugenda utondeka video uko ubwense uko ubishaka bikaba byagenze byakongerera views. Aka kantu nubona ari ingenzi buke kurikinga iyi video, kandi ubuke no gutanga igitekerezo cyawe ahasi muri comment. Noneho hano ikintu cya mbere ukora ahangaha urabona yuko ni ibintu byiza cyane buram playinze nk'iyi ya mbere, iyi ngiyi ya mbere. Gusa reka nze hano kuri Chrome hanyuma nkwereke uko ugiye kugenza ugiye kubikora. Ugiye gufungura Chrome yawe hanyuma uze winjiremo wandikemo wa3 YouTube Studio. Ubwo twinjire kuri YouTube Studio, ngewe nanabirangije kugira twihutane video. Uze ukande hano handitse ngo continue. Gusa iyi video nusanga ari ingirakamaro yuke kurikinga iyi video kandi utange n'igitekerezo hasi muri comment. Uraza ukande hano handitse ngo continue to studio. Gusa ni kitonderwa ugomba kuba wasibye YouTube application wayisibye yo muri telefone wayisibye kugira ngo winjire hano kuri Chrome, kubera yuko nuramuka ubikoze utayisibye ntago biri bwese ntago biri bwemere. Hanyuma uraza ubikore nk'uko nguko. Ubwo application ndizera ko wamaze kuyisaba. Tugiye gukoresha icyo bita website mbese nyine ya YouTube
Studio. Ikintu cya mbere uraza guhingukira kuri taburo nk'iyi ngiyi nk'uku nguku, uraza kuyihingukira nk'uku nguku kuri dashboard ya YouTube Studio nk'uko musanzwe mugetse mubimenyereye. Hanyuma mwibutsa yuko turi kure uburyo dushobora kwakongera amasaha watching time, video zacu zikagira views nyinshi cyane. Hanyuma ikintu urakora uraza zooming, uze ahangaha urebe utu tuntu twangaha mu nguni turi ahangaha ku murongo, ndiyizera ko muri kutubona twanditseho ngo channel dashboard. Ahangaha gutyo urahabona, ndizera ko urimo kuhabona neza cyane. Reka nze nkwereke aka kantu ni kuri ugiye kuza ukagakandaho, aka ka kabiri uturutse hejuru, aka ngaka gagiye kuba nk'aka video cyangwa nk'akadirishya kare hano mu nguni. Ahangaha gutya uraza ugahise ugakandeho witenze neza cyane. Hanyuma utegereze, uraza ugakandeho ndi kugira ngo tujyane, hanyuma maze tujyane intambwe ku ntambwe. Uraza ugakandeho kanditseho ngo content. Ukimara kugakandaho urahita uhingukira muri video zawe, urahingukira muri video zawe zose ufite muri telefone. Ubu tugiye gukora icyo bita playlist. Nimba uzi ko wakoze kuri videos mbese zivuga ku mafaranga zose, ugiye kuzishyira hamwe. Ikintu ugiye gukora, ugiye kujya uvivure ahangaha gutya kuri kano kantu k'akavi kanimo ahangaha, urajya ugenda iyo video ugeze uyikoraho. Reka nze mbikwereke neza cyane. Akangaka kari hano, aka kantu k'akavi karahangaha. Nimba ari comedy, hera ku gice cya mbere, cyangwa nimba ujya ukora amasere, kubera yuko byorohera abantu kujya bagenze bareba. Nureba kuri aka kantu k'akavi kari hano mu nguni, urakabona ugenda ukora kuri video ugeze ushaka kuba wageze wazishyira hamwe, ukagenza ugeze uzishyira hamwe. Akangaka kari hano, akangaka gutya karanga ugenda ugakoraho. Noneho urafata nimba ukora amasere, uhere ku gice cya mbere, icya kabiri, cya gatatu, noneho bijye hamwe ku buryo umuntu uri kureba igice cya kabiri ashobora kutabona n'igice cya mbere akavuga atereka manze ku cya mbere, cyangwa nimba ari kureba icya 52 akaba yahita agenze mbese abanza kureba icya 51 ese uko byagenze uko gice cya mbere. Ikintu akora uraza uzivivure nurangiza uze ukanda hano handitse ngo add to playlist. Ahangaha kuri aka kantu numara gukora kuri izo video zose ushaka, yaba 10 yaba 20, uraza ukore kuri kano kanditse ngo add playlist. Hanyuma noneho uratubona agataburo gahise kaza ahangaha gutya, akangaka gutya. Uraza ufatisha urutoki ahangaha, hanyuma ukurure nk'uku nguku gutya. Ahangaha uraza ufatisha urutoki kuri aka gataburo, akangaka gutya. Uraza ugakurureho nk'uku nguku gutya. Hanyuma none uze ushyiremo hano hagati nk'uku nguku. Gusa wowe nimba ari ubwa mbere mbese aya mazina wowe urimo kubona aya ngega arimo akantu k'akavi akangaka, we ntabwo uri buze kuyabona kubera araba ari ubwa mbere. Ikintu cya mbere wakora uratuza ukande kuri aka kantu kameze gutya kanditse ngo new playlist, ariko ari amagambo yo hejuru ntabwo araba hari. Noneho ikindi cya kabiri urahituza ukande kuri aka kantu kanditse ngo now playlist. Ahangaha gutya uraza uguse uhakande ahangaha gusya. Ikintu ugomba ko wakoze mbere, ugomba ko wateguye title cyangwa umutwe w'iyo playlist ugiye kugenza, ugiye gukora ama hashtag n'ibisobanuro, ukaba wagenze ukaba nabyo wagenze wabikoze neza cyane. Hanyuma urahingukira kuri taburo nk'iyi ngiyi imeze nk'uku nguku. Uyu mutwe wa mbere ahangaha nk'uko urimo kubona handitse ngo create now playlist. Ahangaha bivuze iki? Bivuze yuko igihe bigiye gukora video imwe izagirangira indi yikurikizaho, imwe irangira indigenze imwe yikurikiza nk'uko urimo kubona. Hejuru uraza wandikaho umutwe w'iki wa video zawe. Nimba ari edit wandika ngo edit igice cya mbere cyangwa igice cya kabiri, cyangwa ahase nawo utushyiramo ibisobanuro bya video nk'uko usanzwe ubikora n'ubundi kuri video zisanzwe n'ama hashtag. Ukabishyiramo ahanga. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera yuko bifasha YouTube channel, mbese YouTube kugusharinga video zawe kubera yuko ibona yuko zigenze zifite gahunda. Na hasi uraza ushyiramo ibisobanuro kubera yuko YouTube igisharinga video zawe ibona yuko bigenze bifite gahunda. Yavangavanze ama video ugasanga harimo comedy, urwenya, waruri kwigisha mukanya wabonye aka video ugasekeje ugashyira kuri YouTube ntabwo igishobora gusharinga ibintu birimo akajagari nk'uku nguku. Ariko iyo wafashe gucya nk'urugero nimba ari comedy ukazitondeka ukazishyura ukwazo zikajya hehe, zikajya gace kamwe. Umuntu wabonye video imwe
akayipureyinga, akiyipureyinga izindi video mwene nyina wizo zihita ziza munsi ku buryo bimworohera kuba mbese yazikandaho. Noneho hano bimaze kukubyuzuza neza byose, ikintu ukora uraza ugakanda kuri aka kantu kanditse ngo create, akangaka ukagakandaho kano kanditse ngo create. Gusa nyabona ku muntu twageranye kuri uyu munota aka kantu ubona wari ugakeneye nukuri ndabizi, ariko gusa nta muntu utari ugakeneye. Wibuke kurayikinga iyi video, nimba byakunze utubwira hasi muri comment, kandi iyi video uyisangize bagenzi bawe uziba mbese bajya babura views, ugasanga uploadinze video nziza ariko views zabaye nkeya, wagenze wazibuze ukora content nziza ariko abantu ntago bagenze ntabwo bayireba. Aka kantu rero ukagerageze uzanshimira nyuma. Hanyuma ikintu uri bwongere ugakora uri buze uze ugense utungutu ndimo gukora twa hano hejuru, twa hano handitse ngo amabanga ya telefone. Ibi byo si ngombwa, ahubwo we ikintu nakora uraza ukande kuri kano kanditse ngo save, akangaka gusa akangaka. Ibi ngibi ni bisoje, hanyuma utujya kuri YouTube uze hande nakweretse handitse playlist, urebe ko wasanga za video zawe. Rero reka duhure muri video z'ubutaha. Video zacu nakagaruka gusa, ikindi wifuza ko twagukura ucyandika hasi muri comment. Rero reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.